Kua panoni mātou i ngā kaiwhakawā o te waiata tira. Kei te wātea? Koe a tēnei? Te wātea ani pāteni? Probably not the best one on an outdoor stage. Nei, te mea kaore tino kitea ka tere puhi o te au. I roto, that would have been mean. Okay. I hau te rongo i tā rātou poi, ne? Right. The sexy one. There you go, Rangitāne. We've solved your problems. Solution there for you, whānau. Te whānau, quick little break before we get into all of the kōrero. Ka tahi anō mātou ka kite. 55% of you kaore anō kia subscribe. What is going on with that? Nō reira, if you love Kapa Haka, you love all the yarns, but you still want to be able to tautoko, easy as, subscribe, and we're away. Ngā mihi. Tini whetū ki te rangi, ko rangitāne ki te whenua, e te iwi e te whānau nau mai, hoki mai ki te hōtaka o Haka Yarns. Anei te pai kōrero, ko hoki mai a Sheirawa, ko Kereama. Ai, ko hoki mai te pau, ko ahua roa, ngaro ana. Ai, timata i te tipu haere te moke ki roto i au. Te kōnau. Ki wā tātou kōrero, ki ngā ngautuara, ki ngā heitara. Ki te wera. Rongo kōrero i tuku e tai karere ki a koe i tērā wiki i tō korenga. Ai, e tahi aku hoa o te whānau āpanu i tuku karere mai. Kei te he haere ngā rā o hoa. I te korenga o rātou i whai wahi ki te matangirua, ki te top 12 Haka Yarns. E pai ana, tāne rātou te whakamahi i tērā. Hei rauemi. Ai. Ki te whaka... Ai, kai mā te ahi. Ai, koia. Hei whaka ore i a rātou anō. Nō reira, tēnā koutou. I pātai mai mehe mea rānei i te rage bait tātou i a rātou. Ni. Wow, ko te mea nui kei te mātaki rātou. Yeah. Koia. Kia ora e mihi ana. Koia. Nō reira e te whānau e wānangahi ana te whakataitai o Rangitāne katu hei tēnei mutunga wiki. Engari ka tika me mihi ki ngā whakataitai katoa kua hori i ngā wiki. So kia tā ki timu, kia mātātua, te kāhui maunga, te arawa, te whenua moi a me te taitokerau. Nō reira kua ono katoa ngā whakataitai kua tū. Kei te mihi atu ki a koutou kei te whakapaukaha tonu, kei te marama katoa mātou ki ngā taumahatanga kei runga i a koutou. Ko te halfway tēnei? E whitu tonu ngā whakataitai e toi ana. Ai, so ka pai. Nō reira, Rangitāne. Rangitāne, tangata rau, hātarei te kaumawaru o Apirira ki Fly Palmy Arena, Palmerston North. I wā ngā kapa katu, e toru ngā kapa whakataitai, anei toru hoki ka whai wāhi ki te Matatini. E toru ngā kapa. E toru ngā kapa. E whai i te rātou tau ni. Ai, Nō reira ko heke mā te kapa kotahi. Ai, i te korenga o te ringa kaha ki te whakataitai nei. Ka toru. Ka rea ringa ka hei te tū. Kao. Sure. Koe ki te rānei ngā kaihaka ki ngā rōpū rereke. Right. Ko ringa kaha te kapa no tamaki nui ārua. Ai. Kia ora. Ko ngā reukura o te kurakaupapa Māori, o te nuinga. I whakahaere hia e whare mako pai waima. Okay. Ko tai ātinana rānei korua ki tēnei whakataitai? Kaore anō. Ko tai ahau, ko taku hononga ki te rohe nei o Rangitāne, ko ngā matatini e rua i tūkireira. I haere au ki era. Ai, i tai hoki au ki era. Ko irawaru, kei taku taha i tēnei wā. Kei te hikoi haere. Cheer my bro. Kia ora. I tū hoki taku whakataitai nahi nara whakamutunga ki reira, taurua mano te kaumawaru. Ai. Yes, I reira. I puta te ihu o raukura? Ai, I tū koe mō te rōpū manaki? Te rōpū manaki, yes. Engari, kuraina ki te koutu. Ai. I te paku āwhina a kahurangi a koutou. Just have to put that declaration in there, whānau. Yes. Engari, anei ngā kapa katu e te whānau, iwa karaka tū mai aorangi, te reo o tāmaki tuarua, tua toru te whānau o Queenie Iri Hāpeti, tua whāki ki whenua. That's a funny name. And kore he hononga, he take, I pēra ai hoe no. It's a funny name. Ai? Kapa tuarima, te ringa whanake o tāmaki nui a rua. Tua ono te kapa tautoko. Ana he kōrero anō e pāna ki tēnei kapa hei a koe nei. Engari, ka timata te whakataitai hei te rua karaka, te tini o rehua, rua te kaumeneti ki te toru karaka, te Te Tū Mataora, ana ka mutu te whakataitai ki te whirikoko Rangitāne, te rua te kaumeneti i te toru karaka. Te Tū Mataora ko rātou ngā big dogs, guahua roa e hakaama. Nā he maumaha rānau, i te rātu wiki i kōrero tātou ko Otene, mō ngā Haka Freaks. Nā, ko Haimona, te rangatira o tēnei kapa.
I mahi rātou i etahi mea i ngā tau ki muri mōheo tonu koe he haka freaks ngā iwi nei. I'm talking about haimona doing double patu demos, me ngā, coming out, me ngā toki. They've always been doing some out the gate stuff. And mihi ana ki tō rātou maia ki te at least ngama ki te mahi etahi mea whakamiharo. Ko roa rātou e noho ana hei whakamaunga whakaaroni mō ngā kapa o te rohe. Ai. I mahi rātou, 2013 ki te aroa nei, they came out with a smoke machine. True. Yeah. Probably. Oh, that was the year of the magic. Ko kapaore hoki. Ngā taura. Yep. But they came out with a smoke machine, probably not the best one on an outdoor stage. Nei, te mea kaore tino kitea ka tere puhi o te au. I roto, that would have been mean. Okay. Change of venue. Some innovation. Innovation. And e maha hoki ngā bangers, tā Couple te of kapa bangers, nei, yeah. te atarangi. Yeah. And hunara. Yeah. Ai, Yeah. It's a tētahi wai o te tino miharo. Hoi anō. Yeah. Ai. Ana he kapa ka tino eke hoki ki Te Matatini, 20 i te rātau, 2025. I te kōrero tātou I Naini Tatake Nina, like, ki au, they've had a bit of a few rebuilding years. I rangi ki au, heri te rātou ki ngā kapa pēnei a Te Tū Mataora tāku e kōrero nei, pēnei I a rātana, pēnei I kua ahua angitu ake a muri whenua I roto I ngā tau. I rangi tērā reanga, I'm talking about top 25 to 15. Rātou, Te reanga pātoto I te kuaha. kei reira, ne? Ko rātou te tū āpapa pia o ngā mahi haka I te rohe. Ai bro, Nā te tū Mataora, ka puta ko te ringa kaha, Koia. ka puta ko Koia. te tini o rehua, Ai. ko etahi atu kapa heri te kia te whānau apanu. Rangi uiwihi ki roto o te arawa. Ai, kairanga, era kapa Kairanga. katoa era rōpu he breakaways, kamutu I ngā wā o mua, I te wā I tino pakari a te piringa, ka kitea era tamariki I roto I a te tū Mataora. I ēnei kua hua ka hāke te toro, ki rohe ke, ki rōpu ke ana hoki. Hoi no. Ko te pātai mehe mea ka puta anō tō rātou ihuni. They've had dominance in the rohe for a long time. Yeah. Ne? Rite kia rātana I roto o te kāhui maunga. Ai. Engari, ki te tātou I te kāhui maunga. Ne, Ai, I puta ko- te iwi o ngā Yes. purapura. Nō reira a kuni pia, koe ne pia te tau. E whamake ana te ao. Ai. Engari, koira, ne, koira he tohu tērā, ko te ohaki tērā a haimona mā. Te tuku ihotanga o ngā mātauranga kapa haka. Ana me pai ake ngā tauira I te kaiako. Taku mōhio though, no te taurua mano mā waru, I Wikitoria, te Tū Mataora I te regionals, kaore no rātou kia hinga. No te taurua mano mā waru. That's like 20-something years. It's like Rangi Uiwihi dynasty. I mean, so let's go. And nā, well, ko taku pānui I te taia o Kapa Haka I roto o tērā rohe Rangitāne Tangata rau. tangata rau. Little bit of dynamics there. Ai, Ne, kei te whai haerenga a kapa pēnei a te whirikoko Rangitāne, kia noho ko rātou te kapa matua o te rohe I nā hoki ko rātou te mana whenua. Ko rongohia tērā momo kōrero I roto I ngā whai kōrero a Peter Savage Mark I roto I ngā tau. So, there's some of those little momo whakataitai tā rāwhare kei reira. So, Kamatu, exciting. it's kind of he āta kehi I te mea, ko pāmi te big smoke, ne? And he kei reira tētahi hapori kōrero Māori, ne? Kei te arahi e ne kapa katoa. And tira I tahi atu tāmaki nui ārua kei te tīmata ki te kōkiri o rātou anō kaupapa, so ka pai tira. But really, ahu mai ana I tētahi kāhui eti, really, e nei rōpu katoa. Nō reira, kia kaha? Ko tāku noiho, kei hea te kapa o mana tamariki. Wow, Ne. I would say, Kei roto I igari ko nei. te tū Mataora I o rātou anō wā. Yeah, true. You know? True. E rangi, that's what I'm talking about. I aene kei te whānui ake.
tā rātou toro. Kei ne? te wehe ki rohe ke. Ki o rātou anō haukainga, ki o rātou anō ki etahi atu kapa, whereas i te tau, you know, 2008 ki te 2000, I don't know, te kauma rima, I noho katoa rātou ki roto o te Tū Mataora. So yeah. Koutou kāre I te mōhio ki te whirikoko rangitāne, I hau te rongo I tā rātou poi, ne? Right. The sexy one. Ko rātou te kapa haka kei roto I tō mātou hōtaka, tō tātou Haka hōtaka. feels. O haka feels. True. Ai, kōkiri hia ana, and they're looking good, Te mea tino miharo o tērā kapa ki ahau, the stand-down for me was o rātou kakahu. Yeah. He motu hake tērā. Quite pretty, really. Yeah, Like the look, very... Yeah, a little bit Mataora inspired. Nah, it's sandy. You know, te kāki, ahua kāki, Ngā tai. And Te quite taira. dynamic. And then Te Tini o Rehua also had a viral reel, Yes. ne? Te kōtiro wahine rā I te whakaeke. Mayonnaise. 28th overall I te Matatini I te rā tūtau. Yeah. Ko ai ngā kaiwhakawa? Ko ngā kaiwhakawa ka tīmata ki te whakaeke, kia Iri Hapiti Roberts, rātou korua kiri whēhol, ko Tamsin Pue, ko whare kotua hare. Tuits. Nice. Tuits. True. Kua whakarangitāne hia e whare kōtua ai anō. Yeah. Tino aroha nui e ki tērā rohe ona. Ko tana hunga wai. Kuia. Hoi no. Ka pai mō Teatea, Jojo Rangi Haiata, Rangi Te Whiu Jury, Kahurangi Simon, rātou ko Iri Hapiti Roberts. Back-to-backs, Iri Hapiti, true. Ai, that's a buzzy one, eh? The back-to-backs. Because kare mōhio mena kei te mahi ātuhi, kei te mahi āhiko raini rātou, but I reckon he ua tira. Well, ko te painga o te whakaeke me te mō Teatea, ko te whai kōrero. He mihi kei wanganui. Yeah. Still though, So, a bit of time ni. little bit of time. Well, little kino bit of ke time. ake tā anameka, judging reo e waiata aringa I te wā orite. Ai, Yeah. teka, he ua tira. Yeah. Okay, āringa māhina huata harawira, rātou ko Jojo Rangi Haiata, ko Tia Blake ko ngā hui a kawau. Tia Blake, you know, take no reira, tupu ake I reira, I tū, mō te Tū Mataora, I roto e ngā tau, ana, ka toroki o nā no hononga, ko I te kaitātaki o manukura. That's another thing that we got to say, you know, kua rere kia ki te tai o ngā haikura anō hoki, Yep. I ngā wā mua, ko te piringa, really, I don't know, there probably be some other ones, but ēnei, ko manukura kei te boom. Yep. Beautiful. Poi, tia hui a ropitini, rātou ko Tia Blake, ko ngā hui a kawau, ko Jaylene Rohe. Okay. Another back-to-back. Oh, yeah, true. Ngā huia, yep. Joelene Rohe. Haka, te whare kōtua hare, tūhākia kepa, ko Kahurangi Simon, fluent ka tene Samoa. Aroha mai, I want to go back. I just want to go back a bit. Waiata āringa me te poi, ko Tia Blake kei te mahi back-to-back I reira. Yeah. He ua tira. Rawa tahi ko ngā hui a kawau. Oh, tika. Yeah, I think... Gee, te tahi me hāta kehi, ne? Nā, I tiaki hau I tēnei kōrero kei riria takutua hine, kaua takutua hine ake, but te te oku whanaunga. Haere atu au ki te taitokerau, ne? Te whakawā kahu. Ka tau mai te kaimanaki ngā kai whakawā. I te ata o te whakataitaka ki mea ia. Whakarongo ai mātake au te episode, he tika tāu. Kua panoni mātou I ngā kai whakawā o te waiata tira. Te ata tonu o te whakataitaka. Love it. E tika tāu. Panoni. Ka ki rātou. I tika tāu mo te waiata tira. Pai ake a Thomas. So ko hunukua Thomas ki te waiata tira. So, Rangitāne, you still got some time. Yeah. Don't give the back-to-back. Yeah. Tia kina, kei te pai a tia ki te poi, Engari ke te back-to-back rātou katoa. ahua ne? Well, e toko hia, e harai te mea e toko maha ngā kaiwhakawā. Right. E tai ana though, you know, waiata āringa, he tāne kei roto I te kareka, he tāne roto I te waiata āringa. E fluent te whakawā I te waiata āringa. Taku whanaunga tēnei no pōneke, kei roto I
kuia te o ngā kai waiatara. Yeah. Tai ia te whakawai te waiataringa. Ai. Whakawhiti a rātou, ei. Well, kei te kauteo I nei, e whā ngā wāhanga kei a Tia Blake, so Hau. he maha ngā wāhanga kei tēnā. Ai, tika. Ai rua ngā eggs, e rua ngā non-eggs. No rei, me maha ke pēa ngā kai whakawā. Ai, o hunuku hia. Kei te wātea? Kuia tēnei. Ia. Te wātea ani pāteni. There you go, Rangitāne, we've solved your problems. Solution there for you, whānau. Yeah, there are some other problems e hoi no. E hoi no, whakawātea. Ko Tams and Pue, ko Fruin Samoa, te hira painga rātou ko Tia Hui a Ropitini, ana ko te reo, ko te hira painga rātou ko Joylene Rohe, ko Rangi Te Whiu Jury. Ai, esi, me himea ka whakawhiti a te hira rao ko Tia mo te waiata haringa. Yeah. Then kare ka urawe back-to-backs. Ai. Yeah, because ko te, well, how te pihia tā rātou whakawā I te reo anō hoki. Yeah. Mena ko te aweata āringa, well then, Yeah. Ana, pai tonu ana kia whakawhiti a te hira me tia. Yeah. Pai tonu tērā. But ka back-to-back tonu ia, ko pēhia. Right, he rangi roa kai mua I te aroa mga kai whakawā. They've got a big day. Yeah, They got a big day. Well, I wanga kapa. Well, hoi anō, they're going to be, for these kapa e iwa, they're going to be... Iti te kupu. Ai. Kuira te rautaki. Well, ko te tūmana ko kei te patopato I te mā ka tere a ke tērā. Iti te kupu. Iti te kupu, ai. Ko te painga o wāta. Ei. Tana maka, tētahi rārangi ko te take I tangohi ai te maka. Kare I piki pūrākau. Kei te wātea tonu te nuinga o te whārangi. So, koera pia hei te rautaki hei whai mā wēnei. Mena, kei te kōrero whakawāhau, nā te mea, ka pai ki a koe kia waiho mai E tahi kōrero āwhina, mai ngā kai whakawā? Nā? Well, Is it, you know, like, I pīrangia hau kia pēnei koe. Engari kāre koe tui pēra. nā, kau. Nā te mea kāre te pai kia hau te Pānui I rā momo kōrero a kaioko nei. No reira, ka tūkoe hei kai whakawā ki ngā nahinara, he ha tō rautaki. Ka ahuarite ki tā wāta, tā tūhoi, tino iti te kupu a No tūhoi. reira, kāre koe tui takahi, 98. Well, ka pēnei ki tāku. I kite ahau I tētahi kaore takahi ana, ka kite anoa au e rua anō ngā wā, no reira kei te tango ahau I tēnei mā. Oh, okay, yeah. So, mea hua... So, benefit of the doubt, you know, mehe mea ko tērā. tahi ana ki te wā I Specific kitea, okay. examples. Engari mehe mea ka kite anō, aroha mai, me tango māka. Ne. So, e hare I te mea kei te tohe pūruhi niti kriti noiho. I kite I te hapa, ka kite anō, sorry. Ko te o ngā mea pai o tēnei pai kai whiriwhiri nei, kai whakawā nei, a te hira kore ka tū hei kai whakawā ki te Matatini. I mean, Rangi Te Whiu Jury was in there, tērā pē kei reira. Yeah, but after the last nationals, I don't know. Yeah, I know, but I reira ia, I tērā tū. Whanaunga. So, yeah. He uauatanga tērā, so it's a lot of... Well, ko te painga, kei te whakawhanake hia Ai. te puna Ai. kai whakawā. Ai, Ne, I roto tonu I tēnei rohe. I te rohe. Tika tērā. Nō reira, e hia katoa ngā kapa e whanake ana. Toru. Ko ngā hua I te tau 2024, tuatahi a Te Tū Mataora, tuarua te tini o rehua, tuatoru te whirikoko Rangitāne, tuawhā te ringakaha. Engari e toru noi hoi tēnei tau. So, top picks. E pai tērā nama ki au, e toru. Yeah. A pai ake ki au te kia rua. Yeah, well, koira te tikanga ne. Engari, te miniti whakamutunga, E, I hoi- whakaurua te rōpū tautoko. Nai, hare I te kōrero takahi. I ngā tau ki muri, kāre au te whakai kia rahi ngā kapa mō nei rohe. Engari, I nāia nei, kei te whaia e rātou te tukanga kua whakaitia I te Matatini, goromi. Well, actually, because to be fair, and e hara tēnei te takahi, I want to say, was it Rangitāne last regionals, e rua noiho ngā kapa I tū? Like, No, overall? no. There was one regionals in the past. I ngā tau ko tahakene, but the last one they had like heaps. Oh, heaps okay. of kapa. But like, you know, etahi wā, etahi
etahi rohe, e toru no ne ngā kapa, even just in general. Te tauihu. Te tauihu, yep. See? Like that. Hoia no. No reira. So, tuatoru ki te tuatahi? Ai. Oh, okay, yep. Tauhoi, mua i tā tātou tuku i o tātou picks. Kahurangi me te crew cam. He kōrero āwhina a koutou. Oh, yeah. Ki tēnei rohe, ki ngā kapa. Ki tēnei rohe, ki ngā kapa. Ki ngā kaiwhakawā rānei, ki ngā kaiwhakahaere rānei o te rohe. Yeah. Oh, hei, he nui ngā akoranga no te whakataitai o te arawa. Engari, pai tātou noho ki te titiro ki ngā kaiwhakawā me tēnei rohe i te mea, me tuku i te mana ki tēnā rohe. Ana koe kite i te whanakitanga o Rangitāne, ana ko haimona hoki te Māngai ēnei, ringa i te puari o Te Matatini, ka mehia ia kuaroa o tira whānau, matua tūpito mā, kuaroa, ne, e whakapaukaha ana. Nā reira, i te kōrero māua ko Tamihana, Fly Palmy Arena, koe nei pā te wā tuarua, ko hoki rātou ki tērā papa, i te ko ki te tātou, i roto rātou i tētahi momo theatre. Oh, yeah, that's right, yep. I tērā tau, i roto i ngā tau aroha mai. Engari, ki te hoki ahau, i tētahi pōhi, nā te wahine a Chris, i te ngana rātou ki te kimi i etahi anō kapa, i te mea i heke ki te rua. Nā reira, tēnei rohe kua ngana ki te ata kimi i etahi rōpū tautoko e ea ai te nama. Nā reira, he tika tau, kere ama, kei te hihia rātou kia tuku i ngā kapa e toru o Rangitāne. So, whakapātu au ki etahi o Tauarohe. Nā, heitanga kōrero i mātaki hoki au te pūrongo Tai Uru News mō Te Tū Mataora. Nā, hei tā rātou, koe nei te reanga tuatoru o Te Tū Mataora. Totally. Arahi ana i tēnei kapa, nā reira, he rangatahi pēr, te āhua, tā tātou e kite, engari tā tātou ka rongo pēr. Engari kua roa I roto i ngā rārangi, nā reira, third generation of kaihaka who have come through, who are now tutoring the kapa. Ana kei a rātou o rātou anō aronga, tētahi kei te aro ki te waiata. It's cool. I love seeing that development. These are these, like your Te Tū Mataora. This is what we spoke about, I don't know how many episodes ago. But ko rātou te tauira pai o tētahi kapa, and he mihi tēnei, kaore I te tino eke tūranga top 20, whatever, ki te Matatini, but e tino eke ana I roto I te governance, I roto I o rātou tūkanga whakahaere kapa, I roto I o rātou mātāpono. You know, tētahi kapa kei te tino pai. Probably mean to be a member. But unfortunately, kaore tērā I te kite I roto I ngā hua I te Matatini. Well, and how do you marry the two? Well, what's the measure of success is the question. Yeah, and that's what I mean, eh? Tētahi kapa kei te tino eke I roto I ngā tūkanga, you know. I remember I did Iron Māori one year, years and years ago, and they turned up whole heaps of them doing Iron Māori. They had a Te Tū Mataora trailer. Yeah. And you go, you know? So, you know... Kei te toa tonu. Kei te toa rātou. Kei te toa rātou. O tātou picks, eh? Tuatoru. Okay, 3. Te tini o rehua, tuarua, whirikoko, tuatahi, te tū Mataora. I kape koe I aku picks, man. Oh, no, tuatoru, te okay, all right. Okay, ahau, ko te whirikoko tuatoru, tini o rehua tuarua, and te tū Mataora tuatahi. Okay, well, kia au nei, I te mea kei te koe nei te tau e ara mai anō ngā kapa iwi, ngā kapa haukainga, no reira tuatahi tuatoru ko te tini o rehua, tuarua ko te tū Mataora, tuatahi ko te whirikoko o Rangitāne. Pai. Beautiful. Tēnā koe. You know, only reason why I say Te Tū Mataora, nostalgically, papaho, whakātu ahau, māwaku kahukia, atareta mā, te piringa, 2008. Ai, I te te mananga o te bubu. Those ones are the tutors now. Yeah. Ai. Yeah.
Oh, and e tangi tonu ana te ngākau, kia rongo mai, you know. Wow, what a haka talent that fella was. Hey. So, ko te hinengaro me te ngākau kei te ki te Tū Mataora. Engari mō te hōtaka nei. And following current trends, te tini ore a te whirikoko rangitāne ki runga. And you know, really, Tia Blake, koana tamariki katoa ēnei, kei roto i ēnei kapa. Ko ana tamariki o te piringa i roto i ngā tau. All of them, bro. I roto i ngā tau, you know, ko te battle o Freiburg versus ko anō te rātu taha, e hoi anō. I he maha ngā tuki ngā kei roto i ēnei, tēnei whakataitai. Yeah. True. Ana kei ware tuku a ngā tāpukupu ki te YouTube i te mea katoa i a koe tētahi taonga pea. Me he whakamaharatanga anō, haere ki Māori Plus ki te mātaki i te hokataka o Haka Fields, te whirikoko o Rangitāne. He kōrero anō? Ko, kia kaha, Rangitāne. I message mai te tahi tangata nō te rohe o Rangitāne me te ki me, ke a koe tahi kōrero rangi. Kaore o kōrero i tai mai te wātika mau, ko oma te hoiho. So, too bad. Mea he kōrero a koutou mo ngā whakataitai haere mai ana tuku a mai. Ai. No, hei whakakapi ake kei te rere ngā whakaaroaroha ki te whānau haitana. Yes. Te rironga o matua te tāwhero i tēnei wiki. Ma te ngā ohorere no reira kei te kanui te aroha ki o tātou matamata huanga o tūwhare toa. E rongo kaore kore, e rongo kino ana i te ngā o te mamai tēnei wa. Going back into the archives, Pātini. Going back into the archives. Yeah. 1988, whakataitai i tū ki whangarei. There was an interlude sort of session i runga i te broadcast ko tētahi kahu iti, I want to say five people. Mahi ana i tētahi little Kapa Haka spiel, but it was to music. Yeah. And he was doing a bop with me tahi rākau and poi. And ko matua tāwhero tēnei me tana wahine. Yeah. And they had a bit of a fight scene, but they were doing robots to music. And I huro katoa te iwi. And ko matua tāwhero, o tira te whānau... Nā waika whānau mai kua Horangi Genesis. Te maha noa atu, they have been on the cutting edge of hakas. Yeah. Mō tētahi wā roa. E whakaro anau ki a Ngā Tamārangi, 1992. Yeah. Pushing the envelope. Yeah. They actually had a whawhai on stage and he took it to Te Mātingo. Like they had a demo and someone took it bit far. Like a fight scene. But you know, nā he tika tau, bro, e mihi ana. Kia rātou. Innovators, bro. Yep. And actually, bro, they haven't been going, they haven't cared what other people think or what other judges might think. They are wanting to do what they want to do. And they think it's cool, so let's go. Yep. And actually, e tonu ana ki tō rātou tūwhare tōtanga. Yep. Ki o rātou anō kōrero, e maumahara anau te wai i tū rātou mō te kapa haka o Hinemitu, te kapa o taku hunga wai, moi o tonu koe nā wai tuhi, very tūwhare tō. Nā, bro, but e tika tau. E tangi ana te ngākau ki te rāmatua. Ai, rere nui ana te aroha. Kua timu te tai ki tēnei hōtaka e te whānau, engari ka pari anō ki te whakataitai o Tainui, hei a popo, no reira kia ka te hoki mai. Ai. Tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka Yarns. Toits.